Guluva TV. Please subscribe. I think mamkhulu asingabe sawahlisa asingene endabeni mamkhulu njengamanje ziyafika indaba zokuthi waphuma emandaba mamkhulu walibangisa emdletsheni kodwa manje ziyafika indaba zithi mamkhulu usubuyela emandaba kwaguqa awusixoxele kwenza kanani Ngicela nje ngithi ukubingelela kusami ngiyabafakazi bamabahle abaphuthuliwe njengamanje bese ngibingelela abalaleli ngibingelela abalandeli bami ngibingelela umuntu njengamanje stage phansi komthunzi wehlata olaleli lifike nasemakhunwini bonke abakule balalela lishiye ngithi maphemu asha maphemu wenzani kuthiwa maphemu awuvume lapha hawu nasi uyazi wesekwayo yazi ngiyafisa hambe ngqongqoza kunemiza funa ngene kuyo nje ngqongqoza ngizofuna ngokwami kucace namhlanje mina bafana nasenze buhani kimi esingamadoda ishinga abafana bakithi leli ngifisa ngisuke ekhaya lapha ngiyonke lapha kumthobo sisithole ngithi nko welile kulungile asikhulumeni ke manje asikhulume njengamanje ke welile njengamanje sekufikile endlebeni ukuthi uzobuyela emandaba ke manje wawuye kanje wawusuke kanjani emandaba waze wahamba waye emdletsheni yini esikubuyisele emandaba manje kanti kuba nzima kodwa ndothi nje uthi qafu kunenkulumo lapha mfowethu wena hlekwayo wathi mangiphuma lapha emandaba emdletsheni wakhona inkulumo ezithi ngikhishwe mfowethu lo ungizwe leli nqola senkasi namhlanje ke ngizogeqa amagula ngizosula abantu abangadala uyabona ke lapho ungizwe uyiwashosha impela la washoshela kithi kodwa inkosi yethu isandla ephumeni kwami yemdletsheni ngishukhuzana umuntu engangifakazela unjogo tathi phase kanje okay engafakaza unjogo nawe umntwana stock story asiyo ungizwe wangikhipha ungizwe naye wathuka esengingaphatha sebele sengigiza amaphepha akanasoka isandla esisheni kwami ukhuzane ngemdletsheni ubani onesandla thulaka ukwenzakala ukhuzane lapha khona akayibele phansi ikhabe belalela isise kahle ukhuzane wayivamisa ukuba umuntu ngidala ngithi ukuqala umsipali ngixabana naye ngifuna ukuphuma kwakumhlaba ngomhla ka-10 August kwakumhla ka-10 August ukhuzane wayivami wangijwayeza ukuthi njalo uma kwi-birthday yami uyaphosta ubhala imessage kwaqondela ngaleyo mthi ukhuzane ngase uma wayihlabile elikanda kubo unomsebenzi wayewenza ehlala imbuzi ngaphosta ngaphosta omzukulu athi mina ukhuzane ngaphosta abanye abafana ukhona wena ongiphosta athi ngizokudila futhi ukulanga kuphile ukuphuma kwami ukukhuzane khumula ukuthi kwazophuma indaba ezithi ukhuzane ungidlise ikhabe ngiphe ikhabe ngaphupha nengidlisa kodwa ngiyabona ukuthi kwakumombi wengangidlisi ngampela lamphala ngiphume kwasadlala nje khona sibanga indaba ukuthi akangiphostanga ngibala wangayibhala imessage athi ngifuna ukumlaya ngaphuma iyona nto yangikhipha ukukhuzane kwaba leyo mdlalo lo njengalowo bese ngiphuma impela akekho aba nesandla ephumela ukukhuzane wakhishwa ikhabe nje ikhabe wena nanicabanisa ikhabe nenhlobo wayeshatha ngasangakile athi ngithi khuzane athi duka phosa onjoko mathi njoko somqatha uphapha lo ufuna ukumshiya ngembaneni yakhe ufuna ukuyikhalisa ke manje usubuhlungu okay all right mhlambe ke njengamanje usuyabuya usodinwe yini ke emdletsheni usubuye ngala nje usubuya nje uthi khona sesekunethile nemdletsheni mhlambe ukhuzane nganguthi unjoko ayifuna ubusuku nemini sephuma iphepha kuma mhla 17 2019 August okay ngakhala ngoba angithi ngiyadlala Nkosi yami wawungaqondile ukuphuma ngangaqondile wamthusa mesesho nje uthi mfana umzuzu umhluku wamthusa awukhuzani bakithi bakithi lalela ke mcuni soyithi halamuzi la kunamahlebezi la ukuthi kunabantu wawubagadla noma ngeke ngibabala ngamagama njengamanje owawubagadla kuzwakala ukuthi wena la abantu wawubagadla kahle kahle wangaqondile ukubagadla khona lo wayihlohla ubani umshado nkosami engikhonzile mfana abantu Utshathi yami emsakazweni eyithi nangisayindule lamgodi ngikhuza simhleba ngishaya njalo utshathi wathi macingwa nyande emkhodo sesebacaba kuba bonke basukelana hawu
kusathana Hey ngoba usathana ngizongitshela iqiniso namhlanje Khuluma Sizwe namhlanje mina athi ngizobusa kulona iphoko nina benze bakakhuzani thatha makapho lesisina nganisekini ngisehlukane ngqo ngibuye kubaba wami nendodana yolahleko othi noma ekhaya silahlekile uhambe nefa uyisa zange ilahle lapho wayemuke namhlanje wayamukela awusageze inhliziyo awathibela uye noma wale lo hamba phezu kwentaba phuma wathibela uye khuluma Thibela hawu ebakithi phuma thibela phezu kwentaba nangu mawale wena abakhawunti kwandini lalela umanqale ngizolikhuluma nje wena abalandeli bakhe umanqale akaze angithande wayezongisebenzisa kwamanje akathi ngithandwa izingane zakhe onganga ukuthi zifike kimi mina ngiyathwasa ngizaphumula kancane ukuthosa kwenkosi ukuthosa umuntu wase kakufani ngithathe ukukhala kancane ngashaya ngwathwa ayiphumula inkosi umanqele kahle behind yonke lento ingane sizongivula ekuthwaseni umanqele ngisho ukubonga ubonga ingane zakhe mina ngithanda abalade lefana kwamanqele bayangifuni bazongisebenzisa hawu yebo zaka banothanda lamanqele ayi ziyakhala ukhuzane ngami wayikadla kukhuzani ngawe uthe suka ngikhahle egomeni uyabahlula wathi suza umposo omkhulu futhi imbephazela Onganga uthi mina ngangiya kwishow abe mina ngikhona kwishow kamanqele ngangiya mina mhlaka ukuthi eqhaza lekithi emabhuqini kwangiswe sekuyobona kushuma ngangiya nganqaba manje bakhuluma ngakutshela ngiyangila futhi manje ngishaya ingoma ethi ngiyasusa mina hawu usho wena wasamina awukahleni all right inkosi ndazanga akazakadle kona ukhuzana awu lengoma athi yayibheke wena lengoma yayibheke wena lengoma kade wasamina ngamfanele ngambuza okumhla 1 December 2020 thina ngikwenzani ungishadile manqale wambenqeza umanqale ngamnyeka athi ngizombamba senganakini ngimbambile nje ekhale okay kunomculi lana ekuthiwa insizwa nje esithanda ukukhula la emculweni ekuthiwa uAli Mfowamgobe kuneclip eyake yatrenda kakhulu umgadla uAli babuza abantu ukuthi uAli usenzeni manje kwelila ungasichazela lapho nani bangani lo omdeka uAli Kosamana usenosisithupha nangatholi amamhlangeni umntomdeka kangakani oba ngithunyiwe ubani kanti lo nokuthuma kangaka ubani ukuthuma kubantu kangaka ngangitheliwe lapho ngangithunyiwe athiwa ngishawukane ngishawutata mina ngihlonipha mina bangasa bathi asebengathi okay ngelinye lamala usogadla kuyena umdlatshe ubala ukuthuma kangaka wele ngifuna ukuzwa wele aliphuma igama ubala ukuthuma kuzona zonke lezi zinto lezi lokuhlala ubani ngabeka ngoba lento lasemanje sekuthuma manqane ethi ngisebenza ngakasifune namanje ayifuni ayimhlokele futhi na njengoba ukhuzani wathi mangiphuma kwangiphokethi emhlungu yena kangibhuki ngenxa yokuthi usasukele vele sengibonile ubuqili bakhe akangithatha manqale mina suka uhlani kanti kunamahebezike la athi njengamanje usubuyele ekhuzana uzwana nokhuzane kunjalo futhi uzwana nomjaheni ekubeni ukhuzana nomjaheni bengazwani kuhlangana kanjani lokho usamandla ngizalazelwa kundi ayiphume wamthithe qolo ngiyabuya next week ngizophatha kwabantu ubani othi umjaheni kazwani nomgodi shit man hayibo la Olile sesiphetha nje ngenxa yesikhathi kune page la ku Facebook engiyengezwe abantu bekhuluma ngalo bethi leli page futhi akulona likawelile kuthiwa ipage likawelile nokhuzane siyakhumbula kule minyaka edlule ebhala ukuthi welile mana phela ngibuze ebhalile ukhuzane ethi welile kanali ipage kodwa lapha epage lakho futhi wena futhi ekuzwakala kunezinto ezikhuluma lapha abanye bathi akwena abanye bathi wena abanye bathi abalandeli ku YouTube impela uyatrenda nje kuthi wena awucacise namhlanje ngendaba yepage la ku Facebook ayifuna ukudla phandla ngimthabazaze bakuthi namhlanje khona bona lapini khona bayihuta sekele ngetoilet khona bamakhabe khona baphuma batatazela bahuta baphuma bangani wemdata kangusiye mfana
next week Waphafa go. Oh, waphafa go. Man, wewelile. Oh. Ngizothiwa abanye Mana lalela, yima welile. Ngizwa kuthi uzongena nemfezo studio. Ubala nibheke kuyena manje. Uphinde. Ngezwe ngathi ufuna ukuyongena studio, ufuna ukungena nemfezi. Ubala sefuna ukugadla kuyena. Umphezisi. Entonsi lesiboni bathi senkantolo lekulu kanti sematuba uyena lozobe gadla kuyena ayizu welile siyabonga welile umntaka mchunu lo welile afethu right good night is